fiti ani asese ne din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Ebusian for me ma obibia akwa the battle my GHM niaba musum for Mexico and I'm the trending news ever sumo year pictures are call viral na sa trending wo baby we are safanani say abrantie bia won ne kanchima ababe pm say kanchima no wakonya accident ama ye kase ne 9 chese awon wakan paso a want to me into anamon and leave it is a normal life na ni nemu sama ni hu we ni nemu abrantie yi egusu e wona bra be mu a chese o encourage no na ensi wa o etefo ne ahwefo ye se ade ye fe de ye fe ni mu se ye brantie ya o ma be yi chese o mu de adwen kase ne nam a na saying tem se wo ye oba na se wan hwe ye obi de achenchena e be da ne wade foforo na nso me se abrantie we de wadi ni hu ni papa now we na ni mu se na member o ma ba especially in brantie ne kra wo ba be hia wo kra wo tochi ma bia anampo se bibi boni kran to wo no wo pa ha bi ni we dwane mpo kafeka efi wa brabo mu won dia munye serious sa nanso we die story we die amache so bibia kire na adwen wo social media che sa adwen kire no ni je so ankasa asom ni sa brantia we si so anka mba bebrebe pese wono because in bad ye omabu na ni hia ne se wo wasika na wo six packs now just a wo height wo bosim ni hia ne se beba na akwan mu na nyenyo pe bia wo de be ma no ene o te se sen krampo a na ma sequence adults no wo beji watu mu preko penda so abranti de wanyesa Ekwaba say yeah, ne kanchi mai omu shia 2 months pe se omu date omu steady stage omu ho na ni omu hwe ne be kwaso na ba ya konya accident nanso wa mana nsi wa bomodi aye kase propose di ama bayua ne se wono no wonja ne won kwada one just say say for better for worse abebre kwa altar so ka for better for worse mre mu odin me ben wo mre mu so be ye mani na me ne wa na be ko a just obi ansan le chi so da ne da wo mo san wo machi wo quarter divorce cases bebre say atiegu wenye ti say nsu atiegu from nanso we di omunko altar ye wo mo po na mo planning sisa soon ni nemo no what the promise asa ashenensa akamu achese wo sha ye fe keke me abayua ne da wane na ya ba na ejina be me yiti ne ho na what the ring no na timu se nye obi bia na obeye sa na mafu o ma be di o mo nko ni so o mu pa bring that be bia wadwo na wo pa o be fa like ama chese oni ne yira na ne girlfriend be pia chese wo wa hihye chicken selempele nyo me bia je high waist ne top club top bi ne wo heel bi ma chese matutu anante chese ama ma for crab agemo so na so wo aka from waka mpemu enye ba na ji fie bo wo nan na wasa de ring de ahye won sa de apeso asa ahye won kran se wo owo mo then yo one na me se we nya accident o nan ne kra wan sorry biemo se wo nan no be sorry biemo one na me no bet na ni name ya brand e omudin beto odwa ya ba yo omudin beto odwa ye na tiefo ne ahwefo wo hwe sa brabo ya ya brand wa we si so this 21st century ade ne dia na utimo say ye won komo ene youth aba na nye komo wo mu ketu aba ni name no na chere se nipa se na nipa boni be brothers no sana nipa papa fo so wo wa yese yetimi du tu yetim se ye nipa boni fo nko na wo wiase na se na si tie bia
senya evidence ababia senya bonia dos ni nemu ye woni pepia omo ni papa omo wa adwen papa che so mba wa bra bomu ana kire se ye nhyiranko ana mo de ba bedom wo na enu nti no se wonam wo na se wo ya bayua ana wo ya branch ya wesi so a aye se wutumi etumi finding out say branch ya ba me life man ba me life mi sa emra emu odin yi pipa wo betina na wo beko se ne ebe ya wumfa wa bra bonin to chacha na se obi obebe bia no open up the amam e wo mra o makasa no omo nye stable wo my life no ma be stable wo life na ba you ka ye mistake e na ko ba sa branch ya wonya nui onu so kwaye ya no mufuo yi bi na o mani do mo so mo de ekote ade e be hwefuo yi bia ka ye nji ndi se anka mre yi mu obetina no mu pass akofa promise ring e de aba be hye na ni ne mu no na etiefo eye fe na efe de ye fe e na true love so de when you can wo ho enti she bi enkonkoto wrong person say mo ma ne mbuleu na won ka say ye odo bebe bit me sure baby asumo say ye odo bebe bi wo ka na uti ya we ya krampo na da de mpo wu no agi se waka che ne say wuti na ko se ne be obe from say ne bra ghetto na mo fa like there bi o hihwemu na papa wo mu enti e won na ahwefo mo hwe pictures na era ne wo so atimi hu say ye fe papa adwenkyire bi a wo no fo adwenkyire so bedom ye e wo ye comment section wo subscribe here so no aba mo da no subscribe send ya jumedie bia too much gh if you dey say the best to jano mo so mo sabe ka bi no etumi a kire wa adwen na wo share na wo like it the my won kofuko bi so mo so ya say mama Juliet Ventures ope so kitchen ya fe na wo ra wo kitchen just wo bibia de be set na wo within 50 minutes na wa ka be nkuni okure bi abomade afa mama Juliet number wo ase wo na ne wo ye kitchen bia or betumi a provide no ye delivering so 24/7 and a loan master so we a government worker the here ni say wo affordability within 24 hours or be process loan at the amount urgent money bia wo ya for loan master number wo ase wo any day so me de mano si no na ye munya ba Mexico and I was trending news e be so mo na mo like na mo share the my aha and me be ma me kwan na me de mo esidas ne ye be san Asia makram